دهام خورد از تومن همچون جهان دارم عزیز. البته هر یک شما حس کردید که این مصرع ها را این سخنان را کی میگه؟ ذکرالله حکیموف. انا در همین دهه به دنیا آمد است، دهه سانگتودا. و نگفتن ماند که بسیار بسیار بزرگان در این دهه به پای رسیدند و از دنیا رفتند. و این حال هر که در نوبت خود چی میگن سخنربایی میکند و سرود میخواند و یکی حجو میکند، دیگری دوتار میسازد و نای میسازد و دیگری آهنگ میسازد به مثل ذکرالله حکیموف. البته ما این دهه سانگتودا را به هر یکی شما همچون شناسایی برادرایی که میدونند و برادرایی که اصلا نمیدونند این دهه سانگتودا انو بالا جای گیس های برادرها ها تا میکنیم این پایان با گیسی 2 سانگتودا 1 سانگتودا 2. در این دهه چقدر مردهای بزرگ چقدر شیرمردها به دنیا آمدند. این حال میخواستم یک استاد عزیز یک برادر قدردان و ما تقوی میشوند با شما شناس کنم. راست به خانه استاد میریم، کسانی که دیدگیان میشناسند، کسانی که دیدگی نیستند. شوری که گفتم در اینجا یک استاد عزیزی ما یک تقوی قدردانی ما تقوی میشوه. امون باقی ёруф هم هنرمند، نه اینکه فقط تاجیکستان، تمام فارس زبانان روی دنیا این برادر را میشناسند. امون باقی ёруф دوتار نواز، ساز نواز و دوتار ساز و نای ساز و البته در تمام هنرمندان تاجیکستان ساز و دوتار و نای ساخته توفه کرده است. میرویم از پیش شناس میشویم. رفتیم. انا دوستان عزیز، این حال امون ёруф استاد عزیز در خانه در اتاق کاریش با همراه شاگردان و با همراه پیروانش دریافت کردیم. اینا بینید چقدر دوتار و چقدر ریجک و نای آماده میکنند و چقدر آهنگ ها ایجاد کردند. استاد عزیز انا برای شما سلامت باشن استاد، سلامت باشن. سلامت باشین. همه وقت در خدمت خلق ما شما را میدونم که بسیار شما جوانی نازیز در مسئله این کارهای صنعت به حد شوق و رغبت کلان دارید. بسیار فیلم های شما تهیه کرده تماشا میکنید. شما برادر عزیز همیشه در خدمت خلق باشین. زنده باشین. شما استاد عزیز، رحمت. استاد عزیزی ما امون ёруф این حال در دهه سانگتودا حضور دارند. بسیار وقت استاد که در شنبه شهرند یک که ما بخب کردیم استاد در اینجا. انا استاد عزیز چقدر در برنامه‌های تلویزیونی و در چقدر در برنامه ما شما رو تماشا کردیم، میدونیم و برادرانی هستند که میدونند و میشناسند. کسانی که ندیدند و نمیشناسند، استاد شما میگفتین که طول چند سال شد شما در همین کاروبار آهنگ ایجاد میکنید و اسباب‌های موسیقی هم می نوازید و هم تیار میکنید برای دیگر هنرمندان. رحمت جون بسیار خوب بود. در حقیقت من از خوردی خوردم که بگم خطا نمیکنم، چون که پدرم یک نوازنده بهترین بودن در این دهه سانگتودا. خودی من از بعد ختم مکتب میانه بعد مکتب 8 ساله بعد صنف 8 من در رایون لیلین که پیشتر رایون لیلین بود حوزه ناحیه رودکی است، در آنجا رفته در مکتب موسیقی مکتب موسیقی داخل شدم. تحصیل خود را در اونجا دوام دادم و 3 سالی که در اونجا خوندم. بعد از او خاص با در مکتب کار کردیم. بعد از مکتب در انسامبل در بوستانی
байни бустон агар дарёда бошад бустонҳо буд солҳои пеш бустони фархору райони дағара буд. Ман дар бустон иштирок карда ҳам навозанда ҳам ҳофиз ба суруди бадиҳа хонда иштирок кардем. ҷои намоёнро ҳам ишғол кардем. баъд аз он дар ансамбли ганҷина якчанд сол зиёда аз 10 сол дар ганҷина, баъд аз ганҷина боз дар ансамбли лола ба номи ғаффор ғаламатзода кор кардем. хас дар давоми кор боз замин хел ба устогӣ маҷбур шудем. хостем ки ин асбобҳои найро тайёр кунем, чунки дар ҳамин тоҷикистонмон дар душанбеи мо устоҳои ками устое ки най месохтанд камда. Хулоса зиёда аз 30 сол мешавад ки ман ҳам ба санъа, ҳам дар навозишу, ҳам дар устогӣ машғулам. Чунки дар ин ҷо бибинед асбобҳое ки сохтаи маҳсули дасти худам аст месозам ва аз хориҷа ҳам омада мебаранд асбобҳоро. аз Узбекистон, аз Эрон, Афғонистон асбобҳомон рафтаганд. дар як хел чорабиниҳои давлатие ки ҳатто асбобҳо иштирок кардаганд дар фестивал, чорабиниҳое ки давлатҳои хориҷа аст иштирок карда. худи моро ки набурда бошанд, лекин асбобҳоно бурдаганд. рости гап устод, мо солҳое ки хурд будем дар телевизор як шуморо нишон медоданд. рости гап мо ҳунармандоро ака намедонистем ки кадом ҳунармандай. оча мегӯяд на тавоитон мо нигоҳ мекардем ки тавои мо на тавои Амон мо нишон дод. бо кадоми ҳунармандо ҳамун шаву рӯз шумо мақсад оҳанг менавохтем. рост гуфтед. дар барномаҳои телевизионӣ албатта вақте ки дар ансамбли ганҷина кор мекардам бисёр вақт бо устодҳои бузург, устод Зафар Нозимов буд, баъд устод Шилахон Холов, Ҷӯрабек Муродов, Муродбек Насриддинов буданд. хеле бисёр устодҳо буданд. ҳамроҳи онҳо мо хеле кору фаъолият кардем. баъд аз он дар ансамбли лола ҳам инчунин бо устоди бузург Пардаи Қосим хеле сол кор кардем. хеле сол дар ансамбли лола ҳамчун навозанда, ҳамчун ҳофиз иштирок кардем. хизмати худро давом додем. ана устод, ман мехостам ки баҳри тамошобинону баҳри ҳаводорони худат ягон мусиқӣ замзам мекардед ё ягон мисра замзам мекардед, чизе ки дар дилтон бошад устод. марамат баҳри тамошобинон. якта навозиш аввал навозем. зинда бошед устод ва бародарони азиз. нагуфтанмона ки ин ҳунарманд, ин эҷодкор ва читаре ки шумо дида истодем дар инҷо най асту хиҷак асту дутор асту соз асту дигар асбобҳои мусиқӣ аст. шумо метавонед ки аз инҳо омада истифода бубаред. албатта ман рақамҳои телефони устода нависта мемонам барои шумо. касоне ки майл доранд, хоҳиш доранд, марамат занг мезананд барои устоду аз ин асбобҳо истифода мебаранд. албатта дар хизмати шумост устоди азизи мо. ва нагуфтанмонад ки мардуми
санаткори санатдӯстдори деҳаи Сангтуда ҳама вақт дар хизмати халқ ҳастанд ва гуфтан омад ки дигар ҳунармандо ҳастанд. ба шумо нол чӣ хеле ки меган хов аёл меган ку на хован хуфтан. албатта ба ҳар яки шумо ман барнома карда нишон медиҳем ки чӣ қадар фарҳангдӯст доранд деҳаи Сангтуда ва мардуми Сангтуда, чӣ қадар ҳунармандои зиёд бар зиёд доранд. албатта ба ҳар яки шумо ман барнома карда нишон медиҳам. ба монанди устод Зикрулло Ҳакимов, Амон, ёруф ва дигар Айнидинҷон Ҳакимованд. дигар устод Айнидин Ҳакимов, дигар зиёд бар зиёд ҳастанд. аку ҷавонҳоро бигем, ҷавоно зиёд бар зиёд ҳастанд. холдорбои гуфтани бародарҳои мо ҳастанд дар инҷа. ба ҳар яки шумо албатта истироҳати бо фароғат таманно мекунем. пайгири барномаҳои мо бошед. барои шумо навигариҳо дар пеш аст тамошо кунеду ҳаловат баред. дар охират чӣ гуфтани ҳасти устод? мехоҳам ки ҳама вақт кори шумо пеш бошад. дӯстон ҷон, беҳад хизмати худ мекунед шумо барои ёру дӯсто, барои халқи худ. албатта мехоҳам ки доимо сарбаланд бошед. بیمار من سوزم و تو در امان باشی، بیمار من میرم و تو جاویدان باشی. بیمار من سوزم و تو در امان باشی، بیمار من میرم و تو جاویدان باشی. بیمار لحظه چنگی نامرادی ها برا سرم خطی آجم بگذاره. بیمانشی تو چون زخمی میهانیدی مرا هر لحظه و هر روز بازارم. بیمانشی تو چون زخمی میهانیدی مرا هر لحظه و هر روز بازارم. توانی صد توانا را به تو بخشد، بی عقلم اگر تو ناتوان باشی. مپاسی این همه امید قربانی، مبادا دشمنم را یاری جان باشی. مبادا کی عزیزی دیگران باشی. بیمار من سوزم و تو در امان باشی. بیمار من میرم و تو جاویدان باشی. بیمار من سوزم و تو در امان باشی. بیمار من میرم و تو جاویدان باشی. مبادا کی عزیزی دیگران باشی. مبادا دشمنم را یاری جان باشی.